was no Dr. Bawumia no me no and na da bia maka sa ne sa ni nti na sa NPP for na bia sa no nti no mpe no no me nya sure so no awode no ho say wonim say ade we say message na ka no kura kire nipa na letter no no na twiro na hu bi ono na twiro ne nsa na hyase ni din na hyase na me ka say em so no no onim ekwan aye fa so pe vote am say onim na ka say we nya de kura wo so ba beka bi na che say wo so atem didie ne eniema na wo mo ye no so ana no nya vice president na wo na Akufo Addo ma pension chechechechere ensantwerefo bi akwa ba ko muntie trefo no wo mo de etini ya kire wo wo de tuo ko bank ko ba okro no na de Dr. Bawumia de na asesa mo ma pension de ye kire obi yeye ade na muntum rantie ne ma ba no for nti na me ka se da wo ko SDF no asema na nka wo so kasa kira so for nye no wo kan ndi enya asem bia na wo kan divorce ba wo asem bi wo ho no ma wo kan bi kura be ma ho kura ye hi abronya yi obi a me kura me ka se nka wo se 2024 aba no kura nka se so wo to bi ha ara onya Ghana ni wo ye Ghana ni na ara ntina oni gwa so nka bedu se nto aba no dem abronya timi ba betina yi so edi atem keke sa na wo hia TV no na sa na ye pe no eti cha se wo hwe free se NPP eluzu ye ya wo mo be ya ena me ka sa se ya na wo mo ye ne ma bi ase binum conscience nya adwuma abronya enya abotre kura gina wo no ye me support ne nsam ke Canada ena te se de ye ka wo ye regional chairman ye de 11 constituencies asha ne nsa se wo hwe so aka 1 eti se ne nsam no a wo kan ye papa nka manfo be hwe ho de ato aba ma NPP enam se ne nsam a wo kan ene ne ye enye no eno ne ka ho ama sei sa bono ho no NPP fo aka wo mo wansi eti e mo se wo mo na bi num ne party no still ano but the party no constitution wo se tabia wo se wo support party no eno nti no sa abronya no be kan say ha wo so na mia per se de mia nti na party no kro mo mpema se no abronya ni wuntumi de wo mo regional cham ayi na wo mo eteso no wo ye bono regional cham ya enya bono constituency no kro mpu enya region ni nyina mpu enya MPP for kakra ne wo mo so na wudi cham eno ni kokoti enso ye so akwa ye lo ye nti wonu emra ben ena ma no kwan se yesi ye politics nti didi obi atem kwa wo ba betra wo de no se o even wo no ani party m kura hwe so Kennedy Agyapong no adi na tem sa etisi ye ba betra na se da bi obi aba no abedi atem obi aba no abedi atem a darko anhwe ya de beba na efasem papa ma binje sure se ne running mate be kwa akoto aba ma eyi Dr. Bawumia na se party foforo eyi chief of staff no ne Nuruddin no ne se wo ma wo mu di to me ministers yi no nyina me ye sure se wo mu nyina beto aba e de ama wo mu party no wo mu president you tell these people se wo mu nyina ye agimifo sa ne tra radio so kasa zito ohunu ne se culture of silence the NPP kana na asan aba na o da bi enya sa se bebiri kasa we de wo de ya tem didi obi akwa bokoro no ye che no kura am se ye hunahuna onu a kama ba ye se Ghana population se e be 36 million nti MPP for no at least ye koto aba no me be 4 omunya be 4 point something the mudu do say ni a che wo ban ba e wonye Ghana ni ya be che dabi shaibu ya beche no dabi se shaibu nso kasa fidie so sa me nso me kasa bisa ya beche me eti NPP for no wo ma transe esese ehwese ensema wo mo mrantie no ekoko kan wo radio ni TV so no associate ye ya amanyosem nti a enti sa na sese obi kasa se wo be criticize obi mpo a eye ebi a ne dwuma die bia wo die binom ne ade but we de wo m sande no to nchen ne wo mu di ateni ankasa e na chechira bia ye kai na Akufo Addo ba we 125 ministers e na CEOs num ne ade e mu dodo senso ne ya che wo enti se maso kofi dwuma na kwa akotena Jehok na dwuma di SS wo die no wono awa fansa so wono an private entity bi di wono awo pe no ye na waye niema bi ekokoti abanmra na ase sika bi amfa yie ne ese bra ne be kire mu a eno na wo mo ye ho demonstration na chese wo mo no mpanyimfo no pese wo kire se ye di tumi hya won sa de wa wo pe bi a wutimi ye dwumadie bi a de be hya won sa bi emra bi a na ho sika bi a be ye be kwa akwaji bi a se eyi wo man ni sika no emra bi a na ho a chese nya be ka won sa ana se ye de kokoto ba bi a wo ho tumi se kokofa me mete ase yenye abronya yi obi a me kura me ka se nka wo se 2024 aba no kura nka se so woto bie ha ara onya Ghana ni wo ye Ghana ni na ara ntina oni gwa so se nka bedu se nto aba no dem because hwo
ye were National Commission of Civic Education NCC for minimum said there one more you know aban de bibi ba ye sheda emma wo mo ekọ krosu no mo bo it is about to okra and me kai say 92 na ye change to civilian and na say 91 hokra na ye wo mo amend the constitution no wo mo kokọ nkrom no mo besuo no mo ka de ekoso di abato nchirechire mu kura nyina wo mtimi ba na hwesa abronye ye regional chairman na woti TV so electoral commission for nhehya ya kase ye de to aba no say no yaka edipani nyina bom ba ho wodi wo NPP wo NDC wo party bia wo bia wo kwa ato number 1 ne duru si ye kan a ye be yi wo de akoma wo party wa asem wa wo hwa ya asem esese obi eba betena misinformation and answer ye de but wo ma enuti na make no na nka wo say electoral commission for no mum e fa sa video de ma police sa kwa we mu nkwache no fi said ye enkyerechira wo de ma o man enye o man abato nhihye ne nko ba bia so wo beka say aba ye bekwa akoto no NDC o NPP o enam say ye pekuru ye nti ye so obi awokọ ato number 1 wo san be kuma say ohene ba si edu nso say ya chemienu ye kwa akoto 1 to 6 no na emom wo ankoto bie no wo ankoto first one ni bie no second one ye just asem no wo mo ka wo beka say ase yes me nim de ya no mu gira so obde ka so hu abronye timi babe tena yi so edi atem keke sa ne wo hia TV no na sa ne epe no ensema wo kan so wo kan memrante ne nkura ye ebe wo mu nyina etie wo mu hwe asua eti chasa wo hwe free say NPP eluzu ye ya wo mu be ya ena me kasa say ya no wo mu ye ne ma bia se binum conscience nya adwuma if you say asem no ni parika wo dadwene ho wonti ase okay I see zito wo dadwene ho a wonti ase ye ba abronya asem na nkasa so we de ye de dodo fa ho sa but abronya ohwe over the years the way we see communicate bra na wo kra wo NPP mu na oda so ka ho bi mu nyina se mu heli no mu bo na ba so from the days ano ye bono zatam kra na nyina bom na ye bono ne ahafo no na regional youth organizer eno mu no didi mu abaye first vice chairman na ye chair region mu eno no ma didi be na mo bo na ba so oye kukudufo na ne ye din obetimi aye NPP man and the na asesa me abronya mo na ba so da there was a time krampo me ne no nhira FM o kate call no koy and that was 2020 you be 2020 general election okay o say lawyer mu fa no ni nipa bi o mako independent no eye John Mama and a sponsor wo aha it is asem na ono okoko kan ye no e na me ye video bi o se bibi na me de to yi na nhirafo no mpese ye cross aha abronya enya abotre kura gina ono ye me support ne nsab ke Canada okay and at said ye ke ye regional chairman ye de 12 ye de 11 constituencies asha nensa se won hwe so aka 1 it is an nsab no work na ye papa enka manfo be hwe ho de ato abama NPP okay enam se nsab a work ene ne ye enye no eno ne ka ho ama sei sa bono hodom no MPP fo aka wo mo wansi eti e mo wase wo na bi num ne party no still ano but the party no constitution wo se tabia wo said wo support party no eno nti no sa abronya no do be kan say ha wo so na mia per se de me eno nti na party no kro mo mpema se me nya obi a me say me no ne nam asabe ye ne me bia na me so I see me so nti so obi heli abronya no nka ho but wa hwe ni video consistently neema wa kekansa na de ba be wie nura de so wa form ampanyina wati akonwa so nsem okeka kire ne se wa fa ni edi kura yere ne na da nsem no enema bibiri Duncan Williams a oyes of pon ofa no kwan ofa but ni nyina no ne party so ntimi anka hwe se party ne so structures wo mpanifom and even the mancrofo so ni say the last time we call Wuntumi TV and all kasa ni general secretary fresh or stop no say unya no di Kennedy Agyapong no we so or the general secretary no kwata but obi anya hwe is it the case or you untouchable ana eno de me say na me kan me so o man me minim say mra wo na to da ya na politicians ni duru ba bia de amanfo beka ana bi nti
because atem didi a abronye didi president no na me gwen ho amente ase me say MPP for say no woman nim difference between criticize so criticism and insult de wo kan nyina bom nti odi watem wi a wonim say eno na ye wo criticize no e na wo criticize Dr. Bawumia so a wo mo fa na tem didi say sa na e koso efiri sa abronye nsem bi a wadi kan akeka no a wo mu gya no ma no etratra ho na eye ne de sometimes wo mfi say bi a wo mkoye beka san bi a woni wa manyokuo mu nso nti nenso se yekokoye trade ne ka wo nchiri obi a abronya ni wuntumi de wo mo regional cham ayi na wo mo eteso no wo ye bro regional cham ya enye bro constituency no kurampu enye region ni nyina mpu enye MPP for kakra ne wo mo so na wudi cham eno ni kokoti enso yeso wa kwakoye lo ye nti onu emra ben ene ma no kwan se yesi ye politics nti didi obi atem kwa oba betra wo de no say o even wo no ani party mkura hwe so Kennedy Agyapong no adi na tem sa etisi ye ba betra na se da bi obi aba no abedi atom obi aba no abedi atom a darko anhwe ya de beba na efasem papa ma enyefe sa afa de wo say court no me sa ade no NPP ne NDC wo mu mienu we ba de obeba bia no ono kokotran nchen a wo feel say judiciary no ni we mu police no ni ade no mo aban na fa wo mo so de enya aban no oman no e no say aban be ko aban be ba police ndi on de ogina okay na mom say to da wo wade a wo ye no a enye no so no bete no wan say hunu say ade wo ya me ye eti amra ade wo ya me ye bia na wo kan say wote ho a wo kasa na general secretary enfre no kura na wo amura den so so ya family bia ni no because ade na wo ye no e decrease wo mu vote wo mo ye kire say wo mu vote ba na ba forma wo bono ho a first 2016 no mo wo 11 seats ye kwa abato so ba ko na 5 ko ne be ye 6 and ne 5 wasan ko ma kwa ye 11 why eti nke ni pa say no nke ja no ma still suban a wo wo mu no wo de sa suban no a emwa wo mo hwe wonua si ye wo nipa ni bi wo Ghana ha wo mo sori a enye de aban ne ye no wo mo hwe wo mo pe wo masom dwe keke wo mo de atrase etu ko keke nsem bi wo feel say e betimi de wo ye ne aba o man ni mu a omo nto aba ma okay eti abronya ne wuntumi se party fo mbenyi omo nkasa kire wo mnye omo nkasa kire na na we ya na de wuntumi abebom we ya wuntumi so ye se bi bosomtwen ne amanse ne ne ma de nka se bi eti se fufuo ni abekwan keko bom ba ase ye kan abronya nsema na de wuntumi so aba be wuntumi adan wa ye oden ope na ho mpe na se dabi wuntumi te afidie so ene ono ohie na eyi ho wuntumi TV no ono nso e ka se hu president mama say woni jina no poku adwuman wo mo kwa enye candidate ne running mate yo your husband and wife president mama so yim so ne yire wo ma ye wedding wonim say sa emra bi wo ho a bigamy say be ma wa ye wedding o free ni yire chi ko wale ya wo say de bigamy e chi no ye crime na asem no so nim say wo boa to say maame no kura wo say maame no wonye fantino free central region president mama say na yiri so okodwuma ba obae chese sankofo no minim wo mo politics ya wo mo ye no say minim well ebi so ade wo mo ye no so ma resource ma party no resource no way 11 seat wo ho ne ka wan na wanya resource on Asante region NPP ni 44 seats and na akwa say 38 o say 39 and no resource no resource we ne ye papa resource ne ye papa afei se resource ne ye papa zito wanya adaje tie abronye ni video no ye no ntino elidi ye won arrest aman nra ya man se won kodam tu watie video me tie so se ma me ne ye political or say political magistrate you say judge political judge you say why e dey die ntina police for no ne ya asembia no om de kwa de ntanom ne ade on say wo ye sa na say ekokodi amanfo tirimu demo a enonum ne duru ba bia wa hwe a na ebi kura maame no obi kwa akofa ne tirimu ka akwa ye bibi nom ne ade so hu me tie
obi fa me nko court because me nko ya ade a etiamra okay na obi na kwa ya ade etiamra na de na court nso eno so asmente ase oh wo ase na dwuma na wo ye no wo ka asem bi agu na dwuma mfi na wo se ye ka obi a ye de bibia chensa wo anya ni a wo na nka wodi kan yo ono original chairman ye de ma no ye de improvement na aba won ho musiti san na esame na aka wan etu wo ni etimi kasa wo de wo anya wo adwuma ye etimi me de se wo mo NPP fo so mo ba be ye demonstration so nyin yo wo mo na wo mo se wo mo ho because mo se mo ho in the sense enipa bi a wo mo tena se dwene no wo mo betimi ehunu se mo mpa somdwe so obi ko didi atem sei ana obi ko akoka nsem a emfa somdwe ma ne yeso wo mra meyi ne ho ano na mo se ye no ntimi ko akoye ho demonstration na kire se mo nyina akora munya bia mbe nti be je wo mo nyale enya de ye bebo wo mo na se o mo say fundamental human right and aban 88 asonti no esenke man bail ozo say benya kura nko da mu kura nsa na ye beto aba na ujidi se free say Ghana HNG etu India free gold coast e be change Ghana abrofo no koye ye nchiri obi ada ya chinipa bobi ansa ne captain smart ne Sammy Gyamfi no nyina wo mo nchekere wo mo da ya chinipa wo mo no na ye de enti ne ye che wo mo nya asem kan mu bia sa yes na de na asesa mo de enure ya mo chichiri bia mo ko na enure ya ena ye kire kwamse fa kan obi akwakere dabi yi kwame edinkra ya kwame tanko ne o man hene num ne obi num ne obi akwakwache wo mo dabi edipa ne nsem otere ona wo ka na nyense mpapa emwa okay nsem a wo kan emwa but the ekosu nyina the flag bearer edema NPP Dr. Mahamadu Bawumia vice president wa churokrata de ababo ntene said niema na ekosu no na baabi ewo mu a ebia mankrofo se police fo a mo ye sa niema nka hyen koduru na ye de mo se tumi ye ninka so ebi se mampanyina be de akira asem okan na ye too high say be free o mampanyina be de akiri a wetwam ano betumi aba se o won ne police fo no so o won ne judges no so ye den hu ha adwen ana ne kwan so ano ye kire wo mo kire yi aye boy ya no o kasa no waso na so fanti comedy ko keke anse bi ye kire no e kire ye ibuhu no ye Net2 nanse Ishmael ho ahwan MC Ishmael on so e fa squad ye ho ko keke bi no me said ye e do you no good job oh it was no Dr. Bawumia no me no en na da bi amaka sani ne sani nti na asa NPP for na bi asa no nti no mpe no no menye sure so no awode no ho se wonim se ade we say message na kan kura kire nipa na lete no no ana twiro ana hu bi ono ana twiro ne nsa ene hyase ni bi ne hyase na me ka se em so no onim ekwan ye fa so pe vote am se onim na nka se mo nya de kura wo so ba beka bie na che se wo suso atem didie ne eniema na wo mo ye no suso so ana okay no nya vice president na wo na Akufo Addo ma penso chechechechere ensantwefo nbi akwa ba ko muntie trefo no wo mo de etini ye kire wo mo wo kaseti ya de tuo ko bank ko bokro no nabi kaseti ya Supreme Court judge Chief Justice enye no abiti ne kokko kire wo mo akwa ba ko nso de bibi bo ama nana ya wo no sie je se 3 weeks se 3 days se hwan no wono okobu bank ye ni anaso okọ robbery ana okobo bank bisia ma ye kanti ne ye kire no enye radio so nsam keka ya bia na ne de Dr. Bawumia de na asesa mo penso de ye kire obi ye ada na muntum rantia ne maba no for nti na meka se da wo ko SDF no asema nanka wo so kasa kira sorofo nye no wo kan okọ ye nanka wo so otufo e kire bia sorofo se esese no atemdidie na eba Ghana politics mo ye nyamsonfo mo fam ho nkwagim nanka wo se no ho asem no okoka na mom nya buro ka no wo so okokodan o senya buro ka de ba so o ye we as a leader of na manyoku no dey at least say ono so ginger the party members na nka otena hodin sa so mbeka say ne adakora undi as enya asem bia na wo kan divorce ba o asem bi wo ho no ma okokoka bi kura be ma ho kura ye hi say ye te Ghana na wo say wo manyoku na wo mni power na aduane abunti emfa ho so bo nkoba aban no a wote so na nka aduane no so yira ye say ye na buro
brokura wo bia eburo no so nya aban mpo ne dua eye ankora no an ne dua nti wo se me wo mo na wo ma ba so sa afi de akuafo ayade e na se de ensuo no so si to e no so bo akuayo eno no de wo hu se NPP apenso de to aburo lo ka 20 cities e na NDC apenso ye to aburo no 5 cities so kro mu nyi obi nto eno nti wo de ho so bo okobo aban na bro etise Kweku Annan akofi aban ko ana eto individual bi etimi kotobi eti mo kura na mo koye mo hu se efo no kam betimi akwa kotobi na mo di MPs no kam betimi akotobi men kura hata mam na mo store de egu ho ne boy ye de na moton na akoko gina akoko twa aburo anodom pre kofa aburo di aba besi bedwa ayi edwa no mfimfi we se ye aburo se munim se aburo de kam baguli we MP but na say asem na kan onwie yo ene kura onzo a petition president e was asem na kan so on tiase se aduane ebu na yenya nipa ma ne nkoto na school fo okra pa aduane de na no bro to be fe nkosomeli ankoto we so be na tuto bro bi de nkosomeli no bro on to bro on to bro se na hwan na president so to bro mondo na agenda 111 mo ye mo se mo ba besisi warehouse mo zo mbesi de mbo so no zo mbesi warehouse a ye beto aduane de store de egu no wo msisi bi efie nwotwe oh etimi NPP for de me na me ka no Ghana for na beje oh binia NPP for no wo nye wo madwene se abato na Ghana for tutia wo eye wo ne ye because abrantie ba akokko tena wuntumi station hodom a wo se enam se Gyamfi for do sa na wo kan no timi so me kan se do kan no se Ghana enye wo man ya Gyamfi for ne do so a enka ye den na ye bekọ akoto aba na NDC betua wo ne otemu obi o kokoto abama NDC bia so ye Gyamfi for okay ne nipa na Gyamfi nti wo kan we no na nipa no eno na besesa Gyamfi ni na dwene se next time on san famra meto two obi nso krampo ho no a wo se eniema bi e course wo NPP for pension nti wo ye NPP ni nti onkonkoto sankofo ni nyina nso ubu wo ma Gyamfi for because wo ma Gyamfi nti no wo ma ankoto aba no etie na di wo behunu nyansa ba beto ama se otchere mu me wo kan wa twema dwene so o se senye Ghana for na Gyamfi a ye na ode Dr. Mahamadu Bawumia besi ho na ode John Dramani Mahama besi ho na Ghana for kwa metiase pa you know say Ghana for kwa koto Obama President Mahama enti wo mo koto man wo nyina Gyamfi bi say ndie me chano enti wo mo Gyamfi no afedia wo mbese hunu nyansa ba beto ama wo party no wabra wo didi wo matem ekoye faso ye campaign pay vote ma ye party na say ekase ebekọ ni say ya say Gyamfi for be 6 million no dey remain Gyamfi for no mo gina o so dey for na onya na asan akoto ma still a won win on say dan me ka kire o say NPP for no feel say they are the number 1 citizen NPP ni bia wo ni akora feel so ko NPP a wonim nyansa na so ye on dey Ghana no wo mo ye wo say da bia ameka e dey na wo betime gina wa kase wo mo to abama NDC ni nyina wo mo ye Gyamfi for not just a party members in the party mpanyimfo if you are not a president no kura me sure say president mama ebekwa ko gina ballot box ho akwa akoto aba dia many pafofo me sure say ne running mate bekwa akoto aba ma Dr. Bawumia na say party foforo chief of staff no me Nuruddin no me say wo ma wo mu di to me ministers yi no nyina me sure say wo mu nyina beto aba e dia ma wo mu party no wo mu president you term these people say wo mu nyina ye Gyamfi for Sani etra radio so kasa. Sani etra radio so kasa say say odi obekwa koto aba na wo hwemu nso a maso kofi dwuma nso aka pen. Say so obi a wo anidi alanchere mate obi wo NDC. No hunu nyansa. No ba NPP. Na emom obi a obo hu so wo NPP ma na dwene bechi no ko. We asem we maso kofi dwuma wo kokokanti wo kokotena gihoko wo nyansa dwuma wo tibi kokoye ni nyansa no wonim no de koye ho a na yache no odem ese bail kurampo condition wo mu ntimi meeting ya papa panyimu wo dem eti nyansa ni nyina na wo ba ebi wo kurampo betimi afra no entuma kakra but to extent say wo ba betre honom say obi okoto aba ma NDC bia Gyamfi eti wo hwa wa asem a wo ka no nso yenyansasem eyenyansasem so obetimi atemu obi okokoto abama NDC so ye Gyamfi for yen kasa radio so sa eti so wo mo no wo mo anya sa ateta no ani ehwani no nso enyai zito saade we ni free hin na abaha because the lives of abronye ne sa ankrofo a obo mu di omo kasa na office emmoa party no
mo penso anase mo wo mu no John Ajekunkufoɔ NPP aya ankrofo kan na ente sa den na sa ade wi aba be wuro me firi hwan na kire hwan school ben no mate ni wo mu a etete nkrofo wo se first no na obia wo support party bi no ya na odom oho odo party no no okekoye ene sa ade na firi ho obia firi so okope bibia be ye ne ho ye because we NPP general secretary bi ne friend dan Kwaku Botwe o mampanyin kofo apenso se BBC or party num near Fred Dambotri Peace FM those days kwame sefa kan num bia na radio station what is Dambotri kasa abakura kutawa wo de bekọ akoto wo beka asem no de anebuafo no obeka abotoye mo nsem a kire wo ma wa akura no afa wo behu se at least de mi ye kure sese mi jai enne do ni ho akwai se obia no fi se oye de obenya bibi de aba behye ne nsem ena mobile phone na bae no eniema papa ewo mu a ewo se binum de ye no omo no fanye obebo ba betwe camera ba besi ho nanim sei obedi atem saa nsem a wo ka no se wonim de owo ena ebi a obekọ akọhwe na chi nso ebi a mobro wa bi o enso na chese wakana saa wa kamba wa hwe obeka so wa hye da so I see ade a NPP Gina so are still more criticizing central region back your friend Isando ya chi no Dr. Mahamadu Bawumia letter no kra no ewom or mo say akwakọ ye say AI generated e bi say dum so aba no de mampanyina to ho ene ye kokochi no NPP for Akasetia and General Secretary Justin Frimpong Kodua na bi no mu nyina ka be gina party office no mo say ne omo ye sa aban ma chi omu nyina no mo start ye dum so abu so the offer pesa video no be dum so abo unu ahwe makase party no ho so hwe first na Peter Alagete no di chairman even have cast Ikrampu Jacobi Bilam tenum ni we mu no that time no enye bi ne eni na me se any first no kasa MC Ishmael no ne abaya no we mu no mavis why grant the process special wo nsam so wo nkoteta enso ne wo na communicate my party wo ni party ho obi aka ne no onya poster kura kuku kura esman so nkoteta no ene wo na communicate my party ene wo mu no so wo mu no ka no se de na akwa ba ko ka wo mu so no mpagi mimi anwuro hwese me ye NPP ni mi police to no kuro no kura mpu police station me to abakura ye se ye hia wo ho nti wo hwa ahemfo no hia wo eno na de party na ba beduru sei ena ye esi ntimi ni we nya adwuma we edano na nsa ni o se nura o ma ba no o mtoto no nya bi hwe ba bi wo ho no mu a confusion pa eti wo no leadership crisis because we enkabe di be nwa se general secretary any party mpanyifo to na Kennedy Agyapong kasa wie ya na de microphone e hye abronye any Kennedy no we ka detail we say na chese mokura no manim nyehu asem kura de enka bi ekosi ba bi ne ye bebo mama ne a ka obetimi kura ye se wo man kasa we de wanim pe no mu di atem because nipa nkoko di atem wie ne yakoche no mo beba ho say yase ya kire party ba akwa ba kwa nan say wo bi kire no so de say emso bunufo ne boyi baba mando ya kire wie so ade na wo ye de wo mu hu se no na ma ya kire no na asa de otini fi akwa na obi ko hokoche no emu bia mo me sei ayi wonua ye wo mpanyimfo bi organ na hase ye wo mabọ wo mo branyi wo mo sika wo mo pe wo masomdwe de atena fie edidi ekosi se wo mo tam so a eja nyankopon eto ne nsafro ma wo mako sankofo be ye ni ma sei wo mo to aba ma wo mo politics wo mo nka bi wo hu kura mpo se ye sei wo gina rari ase na party atade ye hye no na yi enso wo mo to aba wo be hu na no pe bi one ne yire no wo mo ko wo mo work na wo mo nsuo bi kita wo mo ne kraman kura no ba ku kita wo mo kraman no de na ko wo mo hia hwe wo pe na somdwe ne nimpom de na wo de betena se ye di ni sika etu ba betena be keka nsem bi o mfu se wo be ma o man ni security o mo to aba ma I see some people for na hu na wo mo de still ye wo mo se enam se Ghana fo agimi nti wo mo to aba ma NDC se de wo mo ka no a Zito ohunu ne se culture of silence the NPP kana na asan banana o da bi anya sa se bebiri kasa we de wo de ya tem didi obi akwa bokoro no ye che no kura mo se ye hunahuna
Obi akwakobo obi edi your friend say esi ne ho so akwakogi invoice e de akwa bank say sa na ma me purchase ni wogi receipt no a invoice no a no wa change ayi no asan de akọ e de call ye no ye de sika na ma no ba bia ozo okoto ne ma no so wa ankoto ya chi say nipa na mo si ye hunahuna mo na eye womu so wo lawyer fo so wo mu a wo mu ni mu mra wo na say national organizer no no ye dum so abo no so ye lawyer say so ye lawyer na lo ka dum so say dum so aba no na me ka say ade na wo mu support no enya dum so na wo mu si aba no na me de me hia me ene ma wo mu support so obi akokodi wo man sika say gift wo ware num de ye MP no kura ya to aba ne the constituency asoma no say kokosi anan no akotena fo ya chiri wintimi so me parliament no aba no wote fo Nentu ka se papa osu ankoma ne yinum yere kire ne abamba benum ye MP no na we wo mbeba betatra fom sa I see kire no nkomo na wo fa hefa wo fa say sibi ase metin nka che na so nye so kwa akosra no kra na ja no no ya man be minim se ndina me bisa se minim de omo sa enye wasem kra se o da bi me de sa de ho asem ba betom na mbisa me an maka bi na emu maso se me kwa hwehwe de aye no nom ne ade de hesu he de yes ya chad munyam no anya bi anim guase yesu bi nkan eno de eno jire se na yi wo na aban ba ye yes mu na mo wanim de ne yadi tum ya ma mo no makona mo de akoye de mo ye na me de simu se eno ni problem aya me ka se mo bro wafo no a wo mo no enipa no a ono obetena national service secretariat ono ne wo so oba be ya de papa ene hihye papa be ma mo na mo wie school no ne ade mo ho atomo wono wo de mrasha ne sma be ye de opa ye che no na ebi no be frose yenko demonstration na edi akire wo so sika obefa ye wa ma bi na be sa demonstration we be nyam se bonko David ti sa massive demonstration na bi si on be organize no wo be jenkro for say o mo na e hu be ni hia na we did is a demonstration ni passes demonstration ayi kumi preko demonstration na obey say Akufo Addo na ni so wo kumi preko regional capitals no kumi preko sie mi preko ni nyina wo moye Lawrence wo twa military ni wie esan ba be fa civilian no so ko 2 terms man term of office so demonstration dey here dey NDC for so mo ye bi Akufo Addo nya de obey ya no ye ko si se to aba de tutu Intibi ye to da ya na ye waste of time and energy. Na ya na me hunu say demonstration no so be kom no pa nipa wo bi nipa be 400 so mo ba demonstration ko bi se adwuma wo mo ye. O mo here. Me to mpaboa wo ha. Ye wonto no so sa ne mpaboa ne gu ho no ma. E bi edan ko bi ensuo nti ye. Oni ba bi ko. Oni ba bi ko nti wo se sa no ba eno anse bi a wo so wo no be ko ye be me obi 150 no ni ade. Enti wo be kwa ko di akire. Na me nkame koko no makopempan fefe ho. So be kwa kodi na bi demonstration agina. Akai. No mu di omsika me nam ka ho. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.